салом дӯстони азиз, шуморо намедонам, аммо ман маргро рӯзҳои охир бисёр фикр мекунам. Кадом вақт мешавад, чӣ хел мешавад? марг ин ҳама вақт дар гирду атрофамон аст ва аз ӯ ҳеҷ вақт роҳи гурез нест. дар вақти тамошои ин навор низ дар дунё одамон мурда истоданд. ҳар рӯз дар дунё тақрибан 150 000 нафар аз олам чашм мепӯшанд. ҷасади баъзеашон гур карда мешавад, аз баъзе дигарашон сӯзонида мешавад ва аз баъзе дигарҳо бошад ёфт намешавад. тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки то ҳол дар дунёи мо 100 миллиард инсон зиндагӣ карда аз дунё гузаштанд. ин инсонҳо дар замонҳои гуногун ва минтақаҳои гуногун зиндагӣ карда бошанд ҳам хусусияти умумие доштанд ва ин хусусият бошад марг аст. аммо як чизро фаромӯш накунед, ки бисёр шаклҳои мурдан вуҷуд дорад. оё шумо дар бораи чӣ тавр мурданатон фикр кардаед? дӯстони азиз, агар ба шумо чунин наворҳо писанд бошад, пас тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба шабакаи мо обуна шавед. аз хунукӣ мурдан. ин шакли ҷонсупорӣ аз тарафи олимон яке аз шаклҳои марге, ки дорои дарду эҳсоси кам мебошад, ба ҳисоб меравад. ҳарорати бадани инсон 37 дараҷа мебошад. дар аснои фаромадани дараҷа ба 31 вуҷуди инсон ба сардзанӣ оғоз мекунад. ларзиш, баъд паст шудани набз ва заиф шудани ҳаракати мушакҳо давом медиҳад. то ин ҷо гарчанде дардовар бошад ҳам, баъди ҳама роҳатӣ ва тамоюли хобӣ ба назар мерасад. вақте ки шахс хоб меравад, вуҷуд бемуҳофизат мемонад, нафаскашӣ суст мешавад, органҳои дохила ях мебанданд, гардиши хун қатъ мешавад ва марг меояд. агар ҳарорати ҳаво аз 0 дараҷа поён буда, шахс луч ва беҳаракат бошад, марг дар байни 20 то 100 дақиқа амал мегардад ва 20% дард ҳис карда мешавад. як тир дар сар. ин шакл одатан ҳамчун усули худкушӣ ва қатлкунӣ истифода мешавад ва дар сар як тир андохтан яке аз марги ногаҳонӣ мебошад ва вақти марг 1 сония мебошад. яъне шахс дар баробари пахши силоҳ ҷон аз бадан дар 1 сония ҷудо мешавад. дар ин ҳолат қурбониёни наҷот ёфта аз рӯи шаклу сифати силоҳ 3% ва сатҳи дарди ҳисшуда 5%-ро ташкил мекунад. заҳролудшавӣ аз газ. бисёр газҳо метавонанд одамро кушанд ё ин ки заҳролуд кунанд. дар баробари нафас гирифтан, агар мо гази заҳрнокро нафас гирифта истода бошем, элементҳои заҳрноке, ки дар таркиби газ вуҷуд аст, миқдори оксигени хунро кам мекунад. ногаҳон шахс хаста мегардад. дар ин замон шуъур дар ҷояш аст, аммо баъди замоне кӯтоҳе таъсири газ дар вуҷуди инсон бештар мегардад ва вуҷудро идора карда наметавонад. ҳарчанде ки инсон заҳролуд шуданашро фаҳмад ҳам, дод зада ё ин ки ба по хеста наметавонад. баъдтар шуъур гум мешавад ва оҳиста оҳиста худро ба хоб таслим мекунад. миқдори оксиген дар вуҷуд тамом мешавад. марг дар натиҷаи нафас кашида натавонистан ва аз кор мондани дил ба амал меояд. сатҳи дарди ҳисшуда 30% ва аз марг наҷот ёфтан 50% аст. ғарқ шудан. аз сабаби гарм будани ҳаво дар тобистон, бисёр одамон барои аз офтоб ва гармӣ паноҳ шудан ба соҳилҳову дарёҳо барои шиноварӣ мераванд. ин дар тоҷикистони азизамон низ бисёр дида мешавад. сабабе ки бисёр одамонро ба марг кашола мекунад, ин талоши бефоида аст. дар вақти фурӯ бурдани об, инсон ба талоши бефоида оғоз мекунад ва ин талош сабаби фурӯ бурдани оби бисёр мегардад. баъд аз муддате сулфа ва шуъур ба нестшавӣ оғоз мекунад ва ҳисси роҳатӣ пайдо мегардад. ҷисми инсон оҳиста оҳиста ба поёни об ҳаракат мекунад. аз сабабе ки сатҳи шуъур паст мешавад, одам нафаскаширо давом медиҳад ва ҷигар бо об пур мешавад. дар ин вақт дар кафи сина ҳисси сӯхтан ва дард пайдо мегардад. қалб ва мағзи сар, ки беоксиген мемонад, аз кор мемонанд.
درد حس شده 55% می باشد. از بلندی افتیدن. اگر بلندی 30 متر یا اینکه از آن بلندتر باشد، مرگ در 5 ثانیه به عمل می آید. سبب این باشد تاثیر ضربه وجود بر زمین و کفیدن کاسه‌خانه سر به حساب می رود و همچنین کفیدن ارگان های داخله یا اینکه کفیدن دل از طرف قبرغه های شکسته شده. امکانیت نجات یافتن 5% و سطح درد حس شده 7% را تشکیل می کند. زدن برق. اگر ولت 1000 یا اینکه از آن زیاد باشد، مدت به عمل گشتن مرگ تنها 2 ثانیه است. سببش سوختن ارگان های داخله. سطح درد حس شده 25% را تشکیل می دهد. دار کشیدن. اگر یگان شخص خود را دار کشد، سبب مرگ شکستن گردن یا اینکه از نفس کشیدن نتوانستن به عمل می آید. وقتی مرگ 2 ثانیه می باشد، امکانیت زنده‌مانی 3% است. اگر زنده ماند هم باقی حیاتش را فلج شده دوام می دهد. سطح درد آن 10% احساس کرده می شود. از تن جدا کردن سر. در این قسم جدا کردن سر از وجود به شکل‌ها جدا می شود. اگر کارد استفاده شود، بعد بریدن رگ‌های قفس گردن شعورناکی پست می شود و خون کم می گردد و با یک مرگی که دردش خیلی بلند احساس کرده می شود خاتمه می یابد. اما در زمان گذشته در اروپا این را با گیلتین می کردند که در آن حالت سر از بدن آن زمان جدا می شد و مغز سر به مدت شق شده فونکسیاهایش را دوام می دهد. در این حالت انسان تا 10 ثانیه گرد و اطرافش را دیده می تواند. امکانیت زنده‌مانی 0% و سطح درد 65% احساس کرده می شود. سوختن. اگر بدن کاملا سوخته شود، اولی شده مویه ها و قاش ها می سوزند. در حال پس از آن حجیره های عصب که در پوست جایگیر هستند به سوختن آغاز می کنند. این آدم را به درجه بلند دچار احساس درد می کند. اما خیلی عجیب است که اکثریت آدمانی که می سوزند نه از سوختن بلکه از دو گازهایی که سبب نفس کشی می شود می میرند. امکانیت زنده ماندن در بابت کاملا سوختن بدن 0%، سطح درد 80% و مرگ در 5 دقیقه به عمل می آید. زدن دل یا اینکه دلزنی. قلب انسان ها می توانند با یک چند شدت های گوناگون بزنند. از این دلزنی ها یک چند تایش می تواند مرگاور باشد و یک چند تای دیگرش باشد فرق نکرده می گذارد. در وقت روز شدن رگ‌هایی که غذا دهنده قلب به حساب می شود، قلب به اکسیژن می ماند و شاخ می شود. آن زمان در سینه درد پیدا می شود که در مدت دوام دادن این شاخ شوی انسان می میرد. سیگار، شراب و استرس می تواند خطر دلزنی را زیاد کند. دلزنی در مملکتمان بسیار دیده می شود. بریدن رگ دست. در وقت بریدن رگ دست مدت مرگ از 9 تا 10 دقیقه می باشد. وقتی که رگ بریده می شود درد بلند احساس کرده می شود. اما از بس که در وجود انسان خون کم می گردد، در مدت کوتاه انسان به خواب می رود و حس درد به 10% می فراید. اگر وضعیت خواب روی نمی شد، این به 40 تا 50% می رسید. دوستان عزیز، اینک رسیدیم باز به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.